Apa itu penjarakan sosial? Jaga jarak 1 meter, kena jarak. Okey, lagi apa lagi? Cakap. Apa? Apa? Cakaplah. Apa maksud penjarakan sosial? Tak boleh apa? Tak boleh pergi luar. Lagi? Tak boleh salam. Tak boleh pegang orang. Okey. Kalau pegang jari atau pegang bahu? Tak boleh. Sebab? Sebab nanti kita kena COVID-19. Okey. Lagi apa Muaz mau kasih pesanan? Pesanan? Ya, apa nasihat Muaz? Pesanan tu apa? Nasihatlah. Nasihat. Apa? Duduk. Nah, duduk rumah 1 meter. Itu bukan duduk rumah 1 meter. Itu ada jarak. Kalau kita keluar 1 meter kena virus. Okey. Lagi apa lagi? Mami masih kecil, mana boleh tahu. Ya. Siapa masih kecil? Mami. Muaz sudah besar? Okey. Jadi apa lagi? Ada apa lagi pesanan? Tiada. Okay, bye.